uThemba lonke noba namhlanje uzama ucofu vele lo khona ya bangazi Mr Phinde ubhale futhi cofi yazo daba Shazoka ngicela umbuzo ukuthi ngokwazi kwakho what is poetry? I-poetry ijula kakhulu mawuthi poetry isingisi thina siyibiza ngokuthi senze inkondlo lithi poetry silithola endleleni so i-poetry ngicabanga ukuthi yilo yamuzwa uyakufikela mangabe usowedwa i-poetry ijula kakhulu inkondlo ejula kakhulu ngokomthetho into ekuthiwa inkondlo into eyayishiwe umuntu wesifazane mangabe sesuke eyogana ngoba mawusuyogana umuntu wesifazane usoshiya isibongo sakho sasekhala kini usuyothatha singe isibongo sawo omunye umuntu wesilisa ile yamuzwa usokushiya lapha yasoyasikapaka yasifikelela kuthina njengoba senza nje ukuthi poetry izona inkondlo ke lezo. Mhlawumbe bhuti wami indaba inspiration ukuthi wena uqala ukubhala inkondlo nokuthi waqala uneminyaka emingaki? Ngicabanga ukuthi mawungathi yangi-inspiration ngicathi mina ngayithatha endleleni ukubona uma ubona umuntu enza into enhle nawe bese uyayithatha uthi yazi lo mjida loyo umjida eshali bese uyayithatha kodwa endleleni bese kuyikhana uthola inspiration ukwazi uqala uthole uyibona uqala uthi uqale ufuna ukufana naloyo kodwa ngokuhamba kwesikhathi mawukhula bese uyaqala uyayithola ukuthi bese uyabona ukuthi uinspirishwa yini so njengamanje mina ngi-inspirishwa iyona yonke impilo engiyiphilayo impilo esiyiphile ekasi nakho konke okwenza around mina mawungazi angibhali mina ngeenkanyezi nangezihlahla ngibhala ngempilo esisuke siyiphile okwenzeke manje okwenza kusasa nokungenzeka kusasa engakuthi sehle isambulo kimfihlo embulelo abathile so i-inspiration yami around lezo zinto enjalo so bhuti wami khona ingoma yaphuma yadla umhlanganiso ilanga linye yabo please take us through ukuthi what was going on through your mind mobhala le yankondlo? Vethulanga linye yazi usulanga linye ubhala ngiphuthuma yabo so ngesikhathi sirecord ulanga linye sasisendlini yaxolwa before I sign combination so le kokhuyini eJulius endlini yakhe so mangabe ngibushanga leso sikhathi ngiphuthuma ibhasi elibuyele eThekwini segoli ibhasi lami I think lalingo 10:11 lapho so ngubhala vele ngizogcina icala but kwawukuthi ngathathwa ukuthi shoot i-concept around yonke lanto ethi ngelinye ilanga linye ngithe sengibhala umduduzi wasengitshena ukuthi na njengoba ngithi ngelanga linye kuyoshintsha konke uma wakhe ngaleso sikhathi umduduzi ncuba egula so njengoba egula wayesho ukuthi uyafisa ukushintsha izinto ekhaya ethi xa ngibuyele ekhaya isimo sonke siyoshintshana naye ngaleso sikhathi wayegula umaka so ingakho nami ngabe sengibhala ethi ngikhulekela umama ekhaya kungathi mangabe kukhanya kimi kuye libe selimshonele so sasithandazela leyo nto ukuthi umduduzi ngoba nakho sengathi uyazama uyaphakama kodwa angabe seshiya umakhe engakazidla ithelo so ngathi mangibhala mina ngashiya ngangekho aware ukuthi le nto ngaba ngakaya so ithema ngabithi kwawukuthi akuyonto yayisekhanda but because of feeling nomuzwa kwakuyiyona into engqikithali yangoma ngakwazi ukuthi ngithephe into yona because izinto nami ngibhekana nazo that's why kwabalula kumina ukuthi ngene ecathulweni zakho mdu so that's how it is. Mhlawumbe kuyinkondlo sake wayibhala mhlawumbe izipho ngathi these are your top 2 poems? Sine high days sinempilo impilo eniphilayo bese kube high days impilo eniphilayo iyona ngibeka la ngikhona because iyona ngathi mangishaya then ngapostwa ke ku social media before mina I'm one of those artists la kuthiwa please help us find him akhumbula kudala mhlawumbe awukhumbula lapha ngizomshaya but thina nina ama-artists amaningi sesiwathola ku-TikTok but mina I'm one of those artists kudala kuthiwa please help us find him so i-Black Diamond angiposta lapho ngishaya le yankondlo ethi impilo eniphilayo so right now iyona nale ethi i-high days then ke zikhona ezinye eziningi osathane uyangifuna nami nocostos abantu bangazisho but for me i-top 2 ileyo impilo eniphilayo i-high days sure yeah kodwa sipha uthula nje ovuthayo mfethu lesimo senzeka lapha ethi umuntu emotivateke mawuthi ovuthayo yabo uyasimotivate yabo kwenza la eMzansi mhlawumbe into engayisho ukuthi hleze uyayibuza ukuthi ingane abantu bengakusizi noma uhluphekile kanti bayakusiza inkinga yakho phezulu kanti usizo lakho liphansi dilika kwimpakamo uzolanda izinto zakho phansi ngoba vele phezulu akusiyona indawo yokulinda abaswele uphakama kanjani ungenalutho siyabonga kakhulu bhuti ngiyabonga kakhulu ukube njalo umsebenzi omuhle shout out hayi